Kwegitaho amahanga gandi ukongera kureba ko bakubasa kumara hekizubu cyo kuzara abana abatashikire abakazi bahabura kuza kucebeza baheza kugirenda wakahirwaro rukuri lyambara bakatahe ekishenge cwetongwire ukujanja abana bakuzara abatashikire konka cyo busasi umwanya n'umuce wagerageranisa n'umbare gw'abana omushaho muhangu ahanshongaza abana choyagala Stella najirangwa abana barikuzara abatashikire nibinje mnonga kandi ngo ahirware rukure lyambara Regional Referral Hospital batunga abana igana buri kwezi ekirukumanyisa ngo nibahereze bitanda abana bari kurenga mu 10 mwaka abarikuzara abatashikize mezi 9 abana bakuzara abatashikire nibinji mnonga ntubareba oburizoba in fact oburizoba niturani to admittinga haliweze berukuwawo titukwadimetinga omwana atayisikire so nibingi Mbarara irwarire lya Mbarara Regional Referral Hospital nitwadmitinga ekiche munonga ngabana abana igana oburi kwezi konkashi nikiretwa cy'umwana kuzarwa atashikire abana abakolebwa nga jinzi zawe zacyukako zetuyita congenital abnormalities tulina nyingi tetulina awareness yamanyi nnyo mu community okutegeeza abantu nti bino ebizibu tubirina naye abana gye bali bazaalibwa nga balina abnormalities ezo obulema nga balina obulema obw'amaanyi abamu bazaalibwa nga olubuto terulina muscles oba skin abalala bazaalibwa balina abantu kye bamanyi okutegeera muno nga Down syndrome oba betuyita abantu be baali bamanyi nga abamwongo abalala bazaalibwa omumwa gwayatise wano nga tegwekutte bulungi obutwe obwongo obutini nnyo kati ebyo ebizibu byonna ebyo obuvune obulema buleetera abaana abamu okuzaalwa nga tebannaba ogunagira ngo bakazi bingi nibatungenda batetegwire niko kubashaba kubanza bayitebekanisa kurungi kandi n'obutosha okucebezenda bannaye twefeeko nga tetunnafuna mbuto abakyala bwoba tonafuna lubuto planning ogameze omwaka ogujja njagala kufuna lubuto kati osooke weetegeke n'omubiri gwo ogutegeka olabe nti oli healthy olya bulungi kirozo at least ziri waggulu wa 50 n'ate nga toli overweight nga kirate si nnyingi nnyo n'ekirala oba weetegeka ne weekabazaako endwadde eza bulijjo ezitawaanya embuto nga syphilis. Omushaho Twesigye Deus olukukora nka mukuru w'irware lya Mbarara Regional Referral Hospital nagira ngu n'obumbare gw'abaana bakuzara batashikire guri ahaiguru konka kandi ombare gw'abaana barikufa abokuzara batashikire gwo gucendiire kandi twine namba mpango y'abaana barikuzarwa batashikire aba baana nibetenga obuherezo buri special oburukutana aha buherezo bw'abaana bandi abarikuba bazirwe bashikire konkashi okucendeza hambare gw'abaana barikufa mucyo basize muta ekintu ekisingire yo kutwera munonga no kugira ngo government ekatwatse byoma ebe birukoro mwityo guturkweta oxygen ogo mwityo mwana urikuba atashikire natekwa kugugumaho eshayona kwiha obuyazarwa nagira ngo bajumbwire y'enkorensya eyo kurinda mu mwana zirwa atashikire eyibakopera hakanyamishwa akarikumanya nka kangaroo mother kangaroo style tindi kumanya kakoko kuba kweta kangaroo nakaheka kana kako konka kakaheka hankoro kaine shahwe rya hankoro hataterwa njura ezenyameshe enkoro terikira kuterwa njura hataha yo butagatsi so ekikoko kiba kweta kangaroo cyo rahanga kakereza engozi yacyo yagita hankoro mbweno akana ka kangaroo ko kazarwa katashire keija kangaroo ekatasya omunkoro eje nkoro akana kashanga yo butagatsi mbweno abashaho ecyo bakakimanya bamanya nkatkuba kwegesa abacyara banye n'obwerero bo butashikire okubika abana babo hihi no mubiro gwabo abana bakahwerwamu
okugira ngo beho obutagatsi omurubanyi nabo. Mu Uganda abana obucweka 14 aharigana nibo bakuzarwa batahikire kandi nemwe hanshonga zitumira omubare gw'abaana barikufa bakiri bato nigweyongyera okuzaba bucweka 28 harigana omunsi yona kandi abahango nibagira ngu eki nikisingayo bwingi omu mahanga gaine amaka g'entaasya nkye munonga.